Mỗi lần năm mai, tụi mình chăm sẻ các vấn đề mịch tí xíu vào hem lộc ha. Tao sao mà các vấn ông lắc chính nên sẻ tao các vấn ngao cha hạt đâu inang. Tao là hem 69, 30, 31 mà hạt đâu inang kì. Tao hem phải các vấn đề gì lo lắc. Ý đã min yong phá bu cái tao ý gì yong ở lâu bu phong tâm lắc. Hạt đâu à yên mộc cha tô bu phải sinh nhai sẻ. Abong phải bu mahu abong tùy tô bu phải sinh nhai sẻ. Yung wan pa mong hạ năng sẻ năng. Kawang iya linglak tu sawa kongkom buling nang tumanda ayen panang tumanda haying panang semalampi hangi kongkom bu iya tumanda bu nam mawanga tini tungoi tumanda panang kada lan tuman jing tu sawa kawang mikti siwa la khada weng onang tau jingna mulan cham sa yungwan pa kawang mikti siwa bu yahama tumana hongli mongong bu fai yungwan pa songda tuman yuyu jing hangki yi pai yuyu jing hangi pa mong matai ngonang hada pai Hatau hem lok chang loka yungwan pa yiloha se tawa hatau itam nang. Hem number 100. Aupe tuman wang tang ngoilak. When we all get to heaven. Jesus tekan hem loka. Jesus si jeng loka. Oi man wang ngai ngo jing mai. Teman jing adem teki. Hymn number 202. Nang mui hemalan ileya. Count your blessings. Cha cha
number 466. 466. Nang min mukti shiwa. Yen yi ba de ma ne kam ning nang gan pe cheng bong dem nang nang a wong nang ba a chao ba nang mi na me ki shi wa me ki shi wa o yong wan ba nang mi na me ki shi wa Cham si yong yang a tui wang bune hem tu mane hem number 1 cha nang hang shin yong bu moilan cham se epato bune mengo ma cham se yong ha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ade nyikfa hayange tawe nangde chanlak tawe nangde yasanyali hayange yasanlakwa hangi bajeng nange hangui singe yenang ifaneng Jeremiah afong dalam ling lem Miranda Name atau mau tahu cinta wang sempabu teman pe Reverend Nyumba Revival Camp Speaker game director pemenok sausan balan sausan yulan new jam sepejembu Kristen Amelan wang na teman ada kipu hipak amai ian mai tahu bujungai kawang pada menyong paha entu tahu jam teman youth ministry mabu akam minang bu yanyi ba Yesus Kristus yang salam cai tam nangge teman hongi hat nga yama wang bu menyi tenyi sa ki revival camp dalam yong mai ya dai bu atau cai tam nangge nyulom balom akung yupu kaya hadau teneng bu revival camp atau ki mai taibu sa hado menyong phabu nu hado ngau lakpa chai tam nangi ilakpa nyo we have a very special group of guests with us today the Eastern Women Organization team led by the president Aji Mohan on behalf of Konyak Baptist Church Mon amdan ki sobke kushiba welcome gra chanai dia se inaga soge worship guru le kane ina ikilote ina chama grado psi kushia and like placing hobo wena into Chennai dia se we pray that you will be blessed through today's service saadawe tuman ve tni chunlak taidam hadogi egoneng taidam beli 2 August Sunday devotional Jambu Hipak 10:30 AM American Hipak worship team hadaw sa sodege menyong panang worship team de number cha suching welak chenao yowe AGS KBCM youth ni chaulai iyang yublak paje chamong tigan lem hemnoklak yanghi mission beli Konyak tangshimlan jinge yublak Reverend Yangpung District Chaplain Mon nga tobu hei takbulan jinge yublak Pastor KBCM wok kawangau ya ebelak speaker nyet tuideme yupe sholak kung sa tuman chulak taidam hadaging onang taidam de le yiha taidam ni mangobugi chaulai iyang yublak jinge dikon ba pade hebak phanagi Yo pepe, tanyi pu revival camp, akeng nyu menyanang mo pu, achau lai mo pu, lai, tawa haki igening, awang ji kau me, ta gening. Tau hibang me kata atam, tau me ngoyang ki. Awa kalililan iman kawang de topu fae ngowan de pilatui. Tau ba jeng jiso de i. Jiso iman de jakne i. Taulan kalililan haga tui pua alau kalililan fae iman anu semeng se ngopu jingne se namane ibu. Ong nang ka Yeji tawa naman de inang naman monglap anulam mepu yechelay maa naman esay iman ki elilak yeji maa shilom me longnok tuye tapue iman penmetat tuipu hangga tenanggi tawa Jerusalem me ngopu katalan esay fay semeng pu jingne se namane tainang ka yeji tawa namande inang namane naman mong lepe yechelay maa naman esay iman libuki lilak kawang de yofa haleluya
สับชีเมอกิมยันังเบกันบูวังตังอาเจ้าป่าอาเจ้าป่าอาเจ้าป่าอายันกวังอุปาแต่นับนางฮาลานเน่นางดิโยบคำลักจริงเนเซอาดาวคำจริงยำมาไปอกลักเน่อายันฮิบักพาบูปานางแต่ตุมาเน่มินยงบูพาบุไวอาดาวยุดลานรีไวเบิลแคมป์จริงเนเซตามมาตานปูไตดมหัดงายามะวังเงมันยีให้ยังมันยาตังโอเยยองไม่ยาไตนังวังตังกวังนังอมงอตบูนันจริงเนเซตุมาเน่นางแต่มินยงบูพาบุไวแต่นี่ว่าตัวบารีไวเบิลแคมป์เซอร์วิสอายุมอมลักจริงนะเซเอาชินบูคริสซาลันไปยังไงนังชีเซาเมอินเดียบูไฟชดยังไงงอนังโอ้เจ้าป้าอายันกวังป้าตมันเนี่ยฮัตเอาตมตานปูฮัตเอาตายดมจ่าเพมาจ่าเสจวนในตายนิ่งวังตังกวังนังอมงอปูฮัตเอาตายดมอเมย์จ่าเนี่ยเมียงตัมฟ้าจงป้ามาวุยังโลกไลปูตาเงาปูให้ยังเชลาลันจริงนะเสียโยบคัมปูสายสปูลิลิตมันจ้าเพื่อมาจ้าเสียจวนไต้หวันแต่นังเจ้างานวงอมงอฟ้ายันเนี่ยอวิบานังคนยาวบากายะฮัตเอาพายังงอปูฮัตเอาเงามิกไม่ยาพันยังหังอีบาตมันตั้งแต่เยาวเลยลักจริงนะเสียตำตาไปนังเกอียไตปูไปเชนยัยเสียเยาวเลยอกลักจริงนะเสียนังยาฮาเจ้าว่าจนชีให้ยังไงแต่มาชดตั้งอบูปังยูฮะตมาโนฮะต้องเงาลันใจยาบุกายมวยมันอายุนั่นเองตั้มฟ้าแต่ใครตายดำลิลีโจนตายไปวังตังกวังนางสับชีงานตมันไปอมงอพาโอเสโจนตายลักกวังนางยักษ์ตะพันพายังจีโซมันไม่ยอมนางเกเอสเอ็มอุปานางมงเยี่ยวอาเมนตายดำฟันฟ้าอยู่ไปตั้มปูป่าเจเดมันยองฟันังนางอายันตุเชเดกวังอายักไปมวยมันสิสาหัดตายดำเดลเอมันยีบัตมันไปอินโวประธานกายฮิปักจริงหาอยู่งอนังดาวจึงอินโวประธานบัดฮิปักวัน Teman Fei, Invo President Ngawi Mandaibe, on behalf of KBCM once again, would like to welcome the Invo team led by Ms. Yingfei, the President, and also would like to invite the rest of the Invo team kindly come to the stage for 5 of you. President Yingfei, Yong Chim, Vice President, Tui Chong, Joint Secretary, Jim Dingla, Social and Cultural Secretary, Ms. Nyaying, Social and Cultural Secretary. Inwo representative lan mangonok teman PFC members lan hayang boy tunyi iman yin kema pai bukung haga pai teman yopnok ma omlak jingne se ngonanggi sengaulan iman men pai bu jingne mongmai ponaya pumenok so chingaye welcome na myang iman da chingabu ngau chapong phahunang Lunch budaw na may program hipak ma hiki hipak ya buching ne mong meng ta te ke awang ne lunch bu hataw ma pastor chu yang ocean bu kunyak chat new lunch yang nang no mando invo office kaye
numan tuman kunyak katalan sangai pong buto tuman ni hipak gap na mengyang paya boy tuman teman konyak cheng yupuma chenda cham nang buo sa tau pai cham sa Eastern Nagaland Women Organization mabo greetings so tuman chat nyulan ocean na cham yang ona hatau yup nok sama kong kumbuto tuman cheng salam hatau ki China tamnang hipak miang ayatlak kenes ke president na yo atau hipaka miang taya yo sa ingay hagi shun bungonang tau kaima wang na tumana ihu bua tumana 22nd July ma pailak sa te ingopu hayang boy chu haywan hagi amay bu jingnay tuman ya lok angoy ok tau jingnay tuman anchun buyang masa ta te mengsio sa tau bu China tamnang niyo tumana August ma tuman Eastern Nagaland Women Organization jeng conference ngolak chatem may paisibu mona tuman jeng host na mengyangay tumana every 3 years tuman jeng conference nyui cheng layna tau ma tinyi bu ana tau kunyak na mengshu aniyo tuman jeng conference so mon ma ngolak sa shu bua chu haywan haki amay ba chong lam mo haki amay ba ngo bu cheng nay tumano postpone na mengyang October ma wai wang lak yang haki ya hao sa tau kai ma hatau ma tuman ocean bukunyak chat nyulan new hai palan jahinaulan simba mong chamlan ocean pa yang onang numan yo tuman October ma ya lak chingnai sa tembu ma yu nok shayu pumo tuman te tau pao sa niyo numan yipi chingshim fellowship mo Eastern Nagaland land Women Organization lan hang heba program ya lak chingnay tamya pa hataw ma wai hawang umay tampa niyo chu haywan umay tampa o sa yilak pa naman haki tuman chingnay yu pa tanpa niyo tuman layvanda inwak shipli singa achija chatat ngonang tumana kunyak iyang tumama po tuman officials lana 24 officials ngonang chatat ma tau ma hayang boy nyui chinga alo 22 ma tuman pelak sa temanda twin sang ma bo atam ma longling ma atam ma shamator atam ma noklak sa tuman lunch bo pelak sa ngobo hayang boy tuman tinyi o Dimapur sa tizit lan hay ep ok puching na tuman lancha apay ok hayang betuman kuhima mangok pulan no hoy hataw ki tuman host nyui ching heki sangai pong buda ya lok ngoi lak ching nei sa tuman shipli hay ong bai achi ka ma invo shipli sango nang so tai ta tai sio sa taw ching nei tam nang aniyo ngai tuman sa tuman ya mabu hangshin pu sanghai pong bu kunyak meni tuman asam kayang even to the point of mon view mabu hataw NST nyui ching the ngoi bu noi landslide 4 to 5 nyui ching no haki angivan do tuman mon taun sa no ang yang chong halam hashin na meng bu ngivan do chim loye mong sang yang tuman taw tamahan na ongbu tinyi mabu lihe ma bungai China hayang boy tuman in person tuman nok sada ya loka apai ka boy taw mabu lihe ma bu nok shalan do tuman invola na ihu bua tuman chatat Eastern women lana numan nok sa ching na yupuma jenda numanda te nang jao sa niyo tuman hataw mataw as a president representing the 8 tribes yongbo tuman na ya tau sayong bune achiba numane chatata mona shikola na chatata mon teman konyak sangai pongbu mukpi ngai vando mong shang vando numane tuman apa yo sa achiba president ja represent na meng yang pai bua numane yo tumando hatau ki jelak pa tuman ching niyo yupuma tampa aniyo haki puma tumano ya lok ko pai pu jao sa numano tau te ang pao sa aniyo tinyi youth revival sa iyang tuman hataw do pai vando youth revival sa ibu ching ne tawe tamando
atam ihubua yutlando verse do ja ihubua 1 Timothy 4:12 manyan buki don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Tau jing ne youth lando tini revival ngopwa chachang chabu na achiba numando ngau atam ngai ni bu tuman jing chu he hipak tuman jing future numan kaima kawang aseng kama kawang pe jing hachapu anang kama youth lana voila ka ngai ni bua tuman na tini ngau pe bua ngai ni numan jing future ngonang ngai ni numan na tuman voi kelak tau kaima kunyak chat nyu cha mi chăm lui yong bu chat nyu sa sa ajiba hayang boy ka wang sheng bu mo tuman nei voi ha o sa tawo anio kem nei tawe tuman kunyak lando hatau Bible verse ang ata hu nangge Isaiah 41:10 ma nyan bu ki sangai pong bu chashen ngoya boy tuman ka wang ma mong hembu mong toloi mai bu tolak ching nei sa tawe true invoke kaya hataw tuman Konyak community da hataw verse kaya bless na mga tam hunang sa hataw itam nang Isaiah 41:10 ma do not fear for I am with you do not be dismayed for I am your God I will strengthen you and help you I will uphold you with my righteous right hand sa ibang wanang taw kay ma tuman moi lan kawang ma mong hem kawang ma mong yong yang ngoi glak hipak mo tuman sepai sabu pai yup pai to bu pai kawang awang na ang yang tuman community tuman chat to haki tai ha o sa hata ma so tam nang ati hipak pa bu jing ne tini bu chairperson anio pumai nok ta yo ong manyong pa dai be o sa thank you Menyong fanang teman fe inwur president yude angi ombong na meng bujeng anu heng bungau jamme hadugi teman KBCM jingne se hadu ngau tambu jingne menyong phabu ngaulan chain tamnangi nang ayen tu show de kawang ayilak pa moi mansi sa taidam nam beldam de taiha hemnoklak yang he mission sa hemnoklak jingne iman de hepak phadam na Low, low.
tay đâm mà mong hầm phá bộ kia các ông mực thì siêu ai wang ame lokai tambu jay now nyai now landa mang maya nang kawang anuman ayan ilak pa moy mansi sa taidam beli de tai ha kunyak tang shimlan chingne yublak yupu welak chingne teman fe taidam mang obuge district chaplain reverend apade ai bak wadan Tenyi bu youth revival Daidam Chungba, tenyi bu devotional Chungba, a new speaker, game director, a new teman pay Gaby Shem pastor yang Bumendok Socheng, a new Jumbo Kung. Awang na Jisu Kristaman me, ya yang salam China tamnang. Atau tenyi bu Daidam me, tang sim lan jing na sa yublak. Atau Daidam phang nang cha sa teman pay Nyom Bae, Hong Yibu, 19 Nyi yak lak na ngok sibu yang. No, 26. Tau nyi yak lak na ngok sibu hayang buyoi, tenyi bu hadau ba chu hewan kai ya ya ok ba ka postpone me nga tenyi ye bu jing na tau om ok pungonang. Tau ida WhatsApp ma, tau Daidam cha da tai bu, ye ok lak chang sa ka e ngok bua. Kawang ada atau hipak amai pha bu jing na kawang du minyung pha tai nang. Tarik beli Julai mamu tai bua atau mamon district ma sa ye Nagaland mahang hiba wai kai wang meng bu kaya waklem bu kaya sangsi ngai abai tau lili ma tau Dimabur ma sa media ma hang hiba hau ya bai tau hai lei mong sang kawang dah yup atanyang ki tau hadau Daidam da tai bua teman mùi lan chừng na sa tui mei na mèng lak yang sa dai bu hadau chu dai phai tau tai yang yang ki kawang ngau lai siba ngau hadau teman ko nyo wanda ko nyo balana yup nok ma nyo bu chai nang yes ka ma bible study alo kan ma pha wan da chai nang yang bu yoi siong bu jing yup nok te ye bai ok pulan ya kawang ngau ye chai bu ka ye kawang ye sing bango bu jing na India ka dok ma ngau hang sing ngok khong gumbu ngau ma hadau ka wang ngau chai dam lak bong bong sibu Daidam chang onang 1973 mumu hadau akung wang ling tai bu yang ki yang bui teman dia tingi hai pong nang Transworld Radio India si yang hadau India ma society yes ka ma hadau registration ya bu government ye khau ma hadau tai nang television mo pha bu radio mo pha bu anyo lam bu ka chailai ya ka pha bai bu atingi bu chu hai wan da phena imana word resound today si yang hadau WRD hadau ya tai nang yang hadau ngau lai siba ngau Bible study pha bu hadawa ngau hang sen ngo taulan khong gom bu da phalak se ling bai bua Nagaland mam chat adam ja ya yang nang adam ja man ya teman Konyak ko ga tau mo ma kem ne wang nang mini 18th July hatwok ni Dimabur ma hadau Konyak ngau wo lunch na mang bu ngo yang ki yang atau batai dam teman pai bai jai Reverend pai wang anu bai jai tangtok teman lem Konyak pang chimmen ma yang atau lunch na meang bu atau tai dam ngoyang ki yang atau kawang ngau mực yenang bulan lai yi ok bulan anu lai man balan mulan e ok lak anu teman tini ngani atau mobile junang atau mobile ma teman YouTube ma chai oklak atau WRT media senoman atau kokol ma yam kama atau Bible study tau kala kaja Nagamis mo Hindi mo English mo anu alau chat ngau ma bu ma pha ngot nang bu
yang boy teman kunyak chừng atau update ni memang man baik iman Sunday bulan atau ngi kalau kerja atau China tam nanggi teman kunyak ngau ma Bible không có một lắc nang nang yang boy sa tu ngoi ya record ni memang yang Delhi di sun buam tat ngau Luke New John yang Hebrew atau lan sun yang ngonang yang teman kunyak pangjim staff lan atam jayo lai atam ja aga lingbung ngonang ja atau studio you ma ki record na mang sun bung ngonang ja sa atau wang na China tam nanggi tini jelalan jena sa yuplak kunyak tang simlan jena yuplak si ibu hado ba yi khau ma taw lai ja ihu atai nang hado wa kunyang ngau lai kho ja pan madu aling cha mu pan dong ya ngonang ja yang bo taw hado wa không có mu yi lak hayang bu yoi aling cha hayang ni ngo bu hado ikanang ayan lam nyu ma ta yedau yongwan ba ngau khum ki ayan ngo iman mong mai lak ayan i ngau keng chon hayang iman mong chang saya yam iman mong mai lak teman muilan mong mai hay ngo hu bia mong ye mai be sapa yung anu mong sang au yung hu bia ada mong mai bu ting ba the true happiness hadau yam na si kama ka bang yam lak ngonang ka bang ngau yam lak ngonang ka bang ngau au be sing lakai tau me mong mai nang cha không kem bua ka bang ngau ma teman yak tek yang ngok ko naksi teman jena sa lamoy lak hadau ngonang tau jena no mana Psalms number 119 verse 1 to 10 hadau edau chilalana no mana tau ma English mau ngi ok lakai English mo ngonang kunyak mo ngonang no mana hadau ibu ma no mana ka wangau haga ngok ko mamay lak yang sa no mana sing ok lakaja tau chena teman kawang ngau atau yam pun memang kema teman mong mayo tau lak teman lam hau bu tau lak hang na kawang ngau enang kawang ngau hadawa teman ya chingna sa wandik ngonang kawang ngau hadawa teman lam yu chingna sa wangai ngonang tau hadawa 1970 ma decision ya bu hebak ma tau hadau memorize na mga sa adong hadaw ngonang among chang ma Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Nangawa ya chừng na se wan dik ngo nangki. Lam nyu chừng na se wang ngai ngo nangki. Hadaw ma ya fan yang ke ma bai bu tinyi. Yan ma ya ka wang ang nang. Ka wang de yilak pa minyong pa bu. Chai naw lan hayam lan huyam lan liam lan. No man yo ka wang sing tau. Tinyi hadaw revival ya bua KBCM youth lan revival ya bu se khung ngat lak chang ni bu yi ji ja to change your life nang yen chai le dam lak chang na se ya bu nang bu dau khai ma individually nang nhưng da yen chai le lak chang na se ya bu se no mana ka te ya o se hadaw ngau pa we inang anyo tan Konyak ngau lai phong pan ma nyi aleng pan ma lem me yang ngonang bu adawa akem ni ilak kawang da nyam dau hayang i ngau keng lan chun dau hang jing na tau lan jing na hai ka ta leng ngayang ki kawang da nyam lak i ngau keng chon lak hadau kaya kawang mukti siwa tam lak otau ma teman ngoi chong tai bu sing mana tai bu mong mai hong li tau lak o tau ma tau khai ma ka wang de nyam lak i ngau hang ka i teman jing na hadau chun lak hadau ki ngo bne mang ka ma ka wang mong mai lak teman jing no mong mai tau lak ja sa hadau i tam nang ki yup ai ma tau hadau ma pai ngo bu chilalan hang sen ngo nang ki no man
yu sut pun nyui jing ma ha ke cha ma yong na tam hu nang ki hang sen jin la lang nang ki youth hang sen ngo nang ki cha ma yong na tam hu nang ki atang ngo bu amai ngo bu maya taman pay speaker by nagamis ma kunyo bu chai van de tàu yong mong de tak ngoi yang ki nagamis why he preach in nagamis I hang na nagamis ma nyau bu si because you don't know Konyak hadawa wo lak chang nang bu tàu khai ma Konyak ngau sing lak chin da sa tàu I bu hadaw Bible study hadaw chai da tàu mong lâu I nang bu hadaw I yang no man Konyak ngau sing ya da tàu khai no man hadaw Bible study no man Bible ye ep ok ya boy no man ma hadaw Bible ye nang ya boy hang ye ba Google ma YouTube ma hadaw Bible study phanang tàu I yang chai yang no man sing ok la ka ja sa hadaw I nang ke ti no man ching na sa lam hau la ka wang cha hai cha ka wang te nyam yang ka wang vui bu ki tai bu ne bang ka ma no man yok la khang ye nang hang ne ok pu ba ya ka wang khai ka wang ok atam bhalak tàu khai ma ka wang da ti revival hi bang ma hang ka bai tàu ki ka wang phai vui bu ye lak pa ngo kai sa hadaw I tam nang ke tàu yu pu hi bak ya kanang ya sanya libu yen ka wang o opa nang de ye lak pa min yong pha buai ka dong yu wa ka wang nang ya sanya li ling yang ke ya sanya li to man ya ok lak pa ne ngo hu cha kai bu nyui ching phan ching chu hai wan ka wang nang pha yang ke he yang bu yong wan ba oba to man nang ye sing bu ching ne to man nang ye yam bu ching ne yui nying nying da to man mong sang da dam bu mong mang da dam bu he yang tu da ho to man sab he yong bu hadaw ya fan to man ya pai nang he yang boy au ya ne ka wang nang yam ka wang nang ngau ya nang vui bu lam da au yan vui I mana mong mai hong le ya ayan me ok pu nge nang ka wang nang do mak chi siwa tam nang nyu he balano mong mai tam nang ching hai jat lano mong mai ya san ya li hong le tam nang ka wang nang da yalak pa min yong pha bu ti Konyak tang sim lan china sa yop lak se wan da hadaw ma ti chimbu iman sa yi chi hayang bu yoi naga ka dok akan phime India ka dok akan phime foreign ka dok tnu hoi ngoi ya te sina Konyak chinlalan Konyak tang sim lan yan ho nang yu tu sau ma tau china yong wan ba ka wang nang Konyak tang sim lan au sin ngoi ya bai nang lai si nang lamoi si nang sing ya lak china sa iman chu dai mong chang ya ha da ka wang nang ngan wong ya lak pa ngau tam pha nyu he ba ngau chai bu ka ye he yang khong dep voi balan ngau chai bu ka ye sa yi chi he yang boy ka wang nang ngau chai bu ka ye leng yi ok lak khai ma ka wang nang ya lak pa ngau tam pha sa nang da yup nang ki iman yan chi lau sang sa wang tam ma he yang iman leng bu tu so se ok pungi na tam ma lai lam ok pungi cha dai li ching na sa linyu ki sanha ki wangai ati amai paibu ki pai na tam pha yongwan ba kawang nang yalak pa hadaw cha dai li mabu tang simlan sakon na tan hang sen nei khong kambu kawang nang yak mong ma yalak pa pau de ka nang voi siu sa hayang nang mabu muhiman pai wang ngoi ang phau sa na zore chisu kristan nang man ma fa na fa yup nang ki oba nang mongai yo amen kawang ai muhiman taidam ma mong ham babu ki teman pe rewen ba pa ka ye chila lan jing ne hangai ka wang au yang yu pe tam yang ki hilak pa minyong phanang ka wang ai nang ayen tu she do hilak pa mui man si teman hilak pa taidam da ha to bu he tak po lan jing ne yublak sa teman pe teman nium ba de tok pu to bu he tak po lan jing ne yublak sing ne he bak pa dan
teman fai tau ma yopu lai ya pai heng bu box yan ang bu jing ne ning nei bu to heng nang a om ngo ma yam pai ok ba mai la down there kawang ngau cha hatau ki inang phoi wembu numan khong kembu tang ma ngonang hang ching ne ima chat no bu ada nyi lai nang numan ching pan phong khong kembu khem ching da ya bai no tau manaksi tau kan ma ha ying wang ma na ngolak ata to ka lai do hayang numan ngilak ha ka wang dang tawolan tawa eblak hayang dawa numan tang ma mai bu tuilam alam li soka tamlam hadawa kawang ngau oyene kawang de ta lai ibu ma lo lambu ma mai dam ya hayang haki bu ma mai dam ya lak chine kawang ngau ibu ki pan phong ma monglong ma hipak fe ma oyene ya bainang kawang mohiman hayang nanga ating lakpu mongjang ching ne pumai nok o mong maya pon ya nang sa ating lakpu ka dalan ya baibu tithes and offering nam noa sosan balan ya bailak chine se hipak ebna Hymn number 195. 195. yo puja tani damana ya baibu hado offering jingna yo wanda ngai ni bu sunday ma ya bailak offering is another special offering ning doi ma ya yong bu ma bu mai nok ning doi ma ya yong bu mai nok maidam ya bu hado team 8 to 9 August bu mai nok sigidriye hado
KBCM ning doi mission week jing daidam hayang a mission week participation daidam nomanda singnadam yangi tau jing na team suggest na myang buke invite na myang buke ya ning doi ma ya yong bu pumai nok auyen ma ya nyem yak nyem ateng lak ya yong bu pumai nok ning doi ma maidam ya bu oklak. No one is excluded. Every one of us is invited. Ning doi ma ya yong bu pumai nok. Hadau tu show jing na yo badan ke hadau hat mong ma hadau tu show jing na hadau tu show kaya sun bu missionaries lan jing na yo badan ke hadau mission week ma hayanga moilan maidam ya lak. Hayang nang hayang ataw tuman ngo bua because you still have God's plan, God's mission incomplete. Hadaw ching ne some more years nang yak mangonang, some more days nang yak mangonang. Hayang hadaw taydam yanang gamaa au singbu teman hadaw kadong nyuma ngolak mayang wongpong aji. Tau jing ne, if you are alive, you can participate in this God's mission. Tau kema noman li de noktande im love hebu hadau de poye. Otherwise, you elak jing ne. If you want, you participate. If your heart is not open, just leave it. Nang mong ye punamyang gama ating lakpu yanang gama hangwa jija hayang boy ating lakpu namyang gama hayang a mission me tau hayang tinok KBCM yayong bu ning doi me tau yayong lak tinoko yayong lak si punamyang gama suya yong ya kawang ning hayang nang ning hayang botuman moilan maidam ya lak tau kema hadau maidam ya bu hawe as part of our showing our participation in mission. This coming week, I request all the church members, all the people gathered this morning to kindly stand. Naman yong lak ching na sa tong nang. Taman yong ha moilan, KBCM members lan, hadaw mission me, hayang a pumaynok me, mission tuisaw me, pumaynok yayong bu me, taw hayang a tinok o yayong nang sa lepu amay hawa yong bungo nang. Tanyi dengoya nomana maidam ya abaibu mission participations hadau jing na minyong bufanang hayanga kawanga anyo yalak pa nomanda mongjang epu namyang gama hayang tongbu namyang gama maidam ya bu okla. I did not tell that people who are going to participate in the mission to stand, but I say as sign of our KBCM church to move forward in mission. And as a symbol of it, I request all the church members to kindly stand. Am I making it clear? Pumaynok, mission to isoma, yayong nang. So te yingo, KBCM ma, mission ma yayong nang, si bude, lepu hawe, teman moilan yong ha, si yang ye. Okay. Mong the manong bulan still seated here. You are most welcome. Kon KBCM church to mission kam gorade akidi chaya se move kuriya se hoy itudo aro itu church to inaga buhay na thaki bolage inaga church ponai gana yati worship kuri na thaki bolage well we should move out itudo church laga kama se hosa ase ko support monbra pratna gorakan Karaguribi. Another version, right? Okay, good. We are going to have the prayer together. Cham sa yoblak, nangaya Bible hado offering kawang yakta semadamlak, panpong kawang yakta semadamlak. At the same time, mission week hado week long ma teman maidam ayong ya oklak chingna. Hayanga as a church kawang amongbu mission to so ling oklak chingne. Teman cham sa yoboy bagya. Let's all pray together. Hallelujah. Hallelujah. Ay chao ba?
Achaw ba da ba yung wan ba kawang. Nanga hada ba hibak amay. Ayan amay. Kawang nang amoy man yung faboy. Ada ba yung wan ba kawang. Nanga kanbu. Nanga yayang bu. Taba hibak amay. O wang dang kawang nang minyong nang. Ganyi. Nang chingnese. Tumana panfong me. Monglong me. Ya abay ngonang. Ada ba yung wan ba kawang. Nang ministry juso chingne. Tumana daw ba siya hingin chonang. Hadaw sa yichi. Hayang boy mission week. Hayang akebisya mission week. Hadaw daidam ding yang especially August 8 and 9. Daidam mayong ngonang. Tumana konyang alilak chingnese. Reverend Paywang nyagyang ngonang. Hadaw daidam. Tuman mo ilan. Maydam ayong yaoklak. Hayang daw sa yichi. Hayang boy daw ba kebisyem bumaynok Libu bumaynok na yang olak. Hayang boy. Pobu bumaynok na myanglak. Mission. The church that moves. Hadaw bumaynok kembu bumaynok. Hadaw bumaynok yayong bu bumaynok. Hadaw bumaynok at tayo konyong olay bu bumaynok. Among mo konyo bu bumaynok. An mo konyo bu bumaynok. Tawching na. Hadaw bumaynok switching. Mission switching. Wangdang kawang nang yakta pa na paboy. Hayang atin yi dumana nang de. Panfong me. Hayang monglong me. Huyak lai pa me. Shehingin me. Lama-lama yak pa yung onang gi. Amay huyak kada adam ning nay bu bay pa ang boy. Kawang nang achaw adam yang pa. Hayang nganyi bu bahat ma anyo. Wang ngoye. Anyo ngoy glak hebang wang ngoye may dam yak uglak ching ne. Yak kyang me bay bulando kawang nang moy man dam si. Hayang uya nausin na nang datobu pa. Wang dang kawang nang me. Mohiman. Takap ebadam nang sa atinglak po ayong pay panfayop ng dola na sopa ng mga iyo. Amen. Shot kay? Taman fay Eastern Nagaland Women Organization kaya iman o mong may dobo ngin hajapan baybu mong may yabu daw China dam nang. As usual, we are going to have a special time for healing. For those who need special prayer, people who are not well this morning, people who are broken, people who need special prayer. If you have agenda, pray about it, think about it, and we have many prayer requests here. Hadama prayer request mabuya bengonang. Kawang da ating lakbujing ne. Because you know God answers your prayer. Kawangaw dawa daw kiinam. Psalms number 41 verse 3. Oba iman taklak yongwan bawa iman te chamlak. Hayang iman takten mabu maya tamlak. Awian takangonang gi. Takpulan may damlak yongwan ba kawang ngonang. Daghan may yongwan ba kawang mabu may dambu tawlak chine. Ating lakpu fay nang yong lak chine. Hadaw hibak ep nang yong bu oklak. Yong do yu so ching me. God bless you, God bless you, God bless you. Kawang amuhiman, kawang amuhiman, kawang amuhiman. Hayang ninok noksa jing ne. If you like to pray for your father, for mother, for your siblings, for anyone. Hadaw ka da jing ne nang yopu kuma. If you have a prayer request, hadam ya bay ngoboy nang yonglak. You can do so. You can stand. Sagi na miyang yong buoklak, sagi na miyang nang yong buoklak. Treatment dai ngobolan jing no yong buoklak nang hadaw mo umbua nang pa jing ne nang yu jing ne. Hayang noksa ka dalan jing na umbo na miyang nang. Atok me, amay me, mabung onang. And probably people participating in prayer online even. Ating lak to, hayang ating lak po may lang. Because of the faith you have, you will experience the miracle. The word of God comes with healing. And He will establish restoration. Ating ba ma nang ayan ma lang yibu tawlang. Kawang ngawo operation dayang bayda
ya okpal la iyibu yinangja. If your heart is open, the word of God will come. His healing hand will come in and touch you, and it will definitely be a success, a victory. Let us all close our eyes. And you yong laklan ngoya. Is there anyone who would like to stand up to pray? Yeah, God bless you. God bless you. God bless you. Kawang anginang. Kawang anginang. Ningnay bu hango dango. Tenya youth revival hip hop. Even for the youth, it's a special time. We have our youth pastor as our speaker. He will lay his hand upon this prayer request, and we will all join together in prayer. I am the Lord that healeth thee. Tau akawang nang may damnang. Tawa yungwan nang may damba. Angaw dawasyon. Tau nang dak may damlak. Tawa yungwan nang may damba. Sa kawang ajanang. Let us all pray together. Jamsiyo po ipagyan. Hallelujah, hallelujah. Achaw ba, dapa yungwan ba kawang. Kanap nang songde, oyen, osin. Bayang ang nangge, nang kadalan dumane. Nang de yopnang. Dakasang ang obulan, mong bayang obulan, ese. Single may damlak pa ang anong yuwadamnang. Uwang dang kawang nang ayaw lakang oyen na. Nang adaba yungwan ba kawang nang wong nang adamtaw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daba yungwan ba kawang. Nang doktalaw kawang yanang. Tanam mong sangbo hanggayi pay ang ubulan singne. Kawang nang lana na mo pado. Takasanga pa yung ubulan singne. Nazareth Jesus Christ naman may damlak ang among pado. Hallelujah, wangdang kawang. Tanam, oyan osin yung ngonangge. Takpo sangbo, say Nazareth Jesus Christ naman may daw. Be healed in Jesus' name. In the name of Jesus of Nazareth, I drive out all the disease, all the sickness. Jesus man macangday damna. Jesus man lana damna. Ayang wangdang kawang. Auhiba nyuyong hayang apayong. Adaw ni tangbe. Hangiba ni ahang yaw adam mangonangge. Kawang nang sipsiwa nang yayang pa. Wangdang kawang nang hadaw ni yaw ngobo abadam do. Sipsi pay na damba, yayang pay na damba. Ayan ni ispaye na damba. Hallelujah, wangdang kawang auhiba payong. Auhiba nyuyong ni. Wangdang kawang ni yaw yang ngobo. Sida bang yang ngobo ni. Wangdang kawang nang mabusipsi yudam nang. Nang mabusipsi yudam nang. Hallelujah, wangdang kawang. Hallelujah. Jawa kawang. Hayang well-to-do lady, yung minsing nyuyong cha, collapse na mga ngonang, yung to niya hawda ngonanggi, o wangdang kawang nang sipsi hodo, o wangdang kawang hadaw wodo siya buyak pay na tatam, hadaw minsing nyuyong, wangdang kawang nang songday apay boy, nang restore na mga damdo, yada support na mga family kadalang ngay na damdo, kawang nang support na mga damdo. Nanganyisa yung ayena rampa. Nawenaw silang kawang nang yakta pa na baboy. Nangadaba nang buong kaya. Kawang nang atsana yibupay. Tanam may dambu panang se. Hayang anyo nang ngaw danap tumana chaylak. Nang kunyaw ba mo buchay wanda mabu anyo healing dawlak. Kawang nang ngaw amazing naman yung baboy. Nang ngaw paibu kaya. Operation na yung mga upo, healing yung daw upukan, restore na yung mga upukan, yan yung ipo yung pa upukan, chao yan ang lang. Daw dyan na daw hibak amazing na minyong paboy. Nangahangi ba kanyang wangha, tuwiling nga daw minikunda may damdigi. Kawang nang minyong nang. Hayang uwang nang kawang, doong upo hibak ko, nang atyonya asyub nang. Dola na soba ng mga iyo. Amen, amen. Shot kay kawang amoy man.
to bu sai bu niu tak pulan jing ne yu pe tam bu man pe nium ba de minyong fanang nang ayan tu show the kawang ai lakpa moy mansi tuman sa taidam kembang onang kawang au ya ai pelak speaker sa tawing onang to ke ma teman muilan karong niu jude ya ha kong ba ang to yang e kawang ba de teman ya ha mongjang e byang e kawang au chalak jing ne nan shude dan geu se teman jembu kristelan dan nan phang au chai tam nang ki anyo teman sa speaker ba pe bu de teman de 이 보는 야 보는 데만 모일란 유이 쇼칭만 보 잠시 연거 있어 옆에 또 동. 자 kawang au ya ai pelak jing speaker ba de hibak e betam Yo Pak, tumana kan boyen kawang, nang damin yung fanang, ado, nang muheman yun yung tumanda pabu jingne, nang minatap pa mayong buhay. Ang sine nang halan, to ba kamjing da payngot nang, mulan judet mong jang tadan epa. Ado nang ngao ilak jingne, judet ya kan mongo nang chaw tampa, yang jupan mangi ngao ngay, ado kong kumbua, nang ya chaw kaya ngay na tampa, ado nang ayen ngawa kata mong jang de ayen na menga ong na tampase jisumin me wong yuyupui tulan se upa ng mga iyo amen mula suta hello check hibak bayong liền tài năng ayong bui kawang de khumlak china bay bukai môi lan de wang simpa nang address na tameng hoa hang ne to ching ne 20 minutes ay ngon nang gi to khay ma normally teman service yan bua pan menyi me yan nang ayong bui tin revival kay môi lan nan na shoot kay anyo to ma inwo president wayang inwo president wayang ipe jam sa pay bulan ang singoy abay numan de yong mong mainang to hem yong hem tim ngonang ayong bui 20 minutes ay ngop bukay tayay lok lak to jing na sa bay lok ngolak tim dik yu lok pui sap ne sa to gitar ha ka kawang song ma ya bay nang inwo ku keniske kesu injios hang singoy abay numan jing lista KPCM pumainok office me hiyang ngonang yang every week numan jing na yup nang ayang pumainok teman moy lan asang ne pumainok ngonang okay kawang away pau se ke yup ngonang cha au yo injios lan mong yo suilak kawang da tinglak tau lingkan linglak okhan oklak ayang agemni kawang de mekti siwabu moy manja buah Krisa pumainok hado shooting me yang ay alak jing na daw inang Israel land kawang mong singay bu ano kumjing metuiling palan jing ngay bu ya jija yo injus level metuiling palan kawang yaya bu jing ne ngay bu jeng 400 years rane sun bu jeng em bu ja okay me numan hakengon ang gisi bu ji daw ihu bu injus kong kan bu kawang metukay hado jing na numan jing na tuman KBCM office me every week numan jing yes hai biup nang jauh se adong ngau chan tam nangi to pu pa bulan numangon nangi ayang bu atau lan jing ne tia hai teman yupa na lan yu mok puyang yu pu macam pa se to me ngin 1000 fa ngonang aniu KBCM youth revival da champune pa JS jele iman noksa 5000 fa ngonang to lilia full sponsor pumainok ka pa bukai in khao cha ni chia bu khong kom bua pumainok yak te onglak okay numan pa bu mong mai se yak bu ado ngau chai na tam nang tini ai pai bulan jing ne hang kai numan ha fai chai na ngai lak hat ngai amu teman wang yang ki ayang bui sa half ado ngonang sa au to konyak ngau lak ya nakamis ngau lak ya hangi ngau lak si to yok ning nei nang online mà lấy balan ya comments kada pha ngonang lấy si bute nagamis mai ngau kai dusra kan bi nagamis try koilo youth revival to nagamis try phala seo alak to nabuji ina BBC ai se lung mai lan cha mi bua konyak ngau mi ngau bang ne nagamis ngau busi yo ong ano
tóc cái var mà ngon năng bụt mana tôi sapa sẽ dùng ngã siwan thì dùng bungi à ngau apung ye đâu gây tàu lan tháng ý revival phai xuân tây lạc si tàu mong sang bùa tàu ngon năng okay house approved nên mang bụt chừng nè awang paya understand nên mang lạc chừng nè cha pong yu hayu ai sẽ nagam si ngau si puja okay mẹ mong chẳng ya sao ngô balan anh yu balan chừng mấy lâm lưng ấy yut lan pong tiu cái yang tên nhiều hàng kê lạc cái si sẽ tây ngon năng kì yang bui ngau pa yo nga sing lak uang pong nang osipu yi sing kap puang ga yi ibu ching ne ngau cheng cheng me kawang mui man ye ya pa yi lên ma se to ayut lan de pong ti yu ngon ti nyo to kian nyat pat ngau nang naga mis kwa ta inde asa kan bisi asu to na mong de ong lak uang pong kawang ngau ha to ngon nang to ke me mong ye meng lak ching ne teman chilo de ti start ne ye meng lak ching ne to china tam nang ki con sẽ lên teman hem trả lóc lắc atau phải mẹ kau ngau trả nhi mấy mấy tao haki yang cái số lắc teman deh kau ang ibu ở bên anu chan yang chào xin ngồi yang wang tang ang chừng ngồi lắc ấy hà đâu wang tang ang chừng mẹ nhi cha tao pa nap hà đâu wang tang te teman ya ngồi bu nap hà tao nap pa không công bu yang ilak hay yang Chris apa chăm se yang ibu me ada yang chingyu me ngolak se teman atau hem lok lak kong selilan yang ngatan ke hibak yelin lak ching ne hayang sa to tenyi ihu bua ni su ba step mong lip tau yijima malak hatau meyapan ngau tai bua menya nang anu kaye nang chilo tui tam nang se atau ngau yang ki tenyi ni su ba yapan atau step ni sububa nang anu kaya nang spiritual tuinang nang anu kaya nang yaha tuinang atau yaha tui pun nameng kema physical death anu ngolak tau kaya tea nang anu kaya nang may pum tuinang jasa atau me tea tau solak sequence me systematic mengau taibu yang bui hongyamu pay bulan yutlan yong may chainang numan jingnya jambalap nameng lak ayang bui yong may akan caca noi hege cayang ye ni buyak kema to ba caca be siong bu moi man ngolang moi lan yu petan ge acha so tu jam le cai nang gi so ge mai sông mây dùng hoàn pa phơi hậu cơ lạc từ ba nơi ninh sông mây hoàn tê dùng hoàn pa phơi thơ man yang y cơ lạc từ ba nơi ninh sông mây hallelujah Yeah.
Tanap. Tawa tuman pa ngau hubua. Nang anua nang yaha. Tui tamlak. Adaw jeng may ngau nang. Anu. Echaw. Hataw niya. Yung chamloy yoyoy ngonang. Amba ganyoy me. Anu loy nang. Hadaw echaw yaha tui nang. Amba ganyoy me echaw yaha loy nang. Hadaw kaya anu tui nang. Taw kaya sa. Teman. Mong liptaw. Repent hobi nohole abani muribo koina tangor warning dia karni mohan bisi serious hoble ekta dorga hoi jaya se kiba ekta noa kitya bi pachi bole na para tangor antira ekta ai bole thaga nimide isor bra abani laga souls abani laga atma morom guri lobide nohole ba abani nimide Muru boleh rastaya sede nega mohan ge kuah itu dikia se. Itu ni mide ni jalaga spiritual life ni jalaga atma kini ga se. Mohan sawo lagi bo. Mohan iso laga osode turn back kuru boleh lagi. Ini ga noile aji laga pal homoido mohan iso lo boleh naparibo. Itu karni sop manu sudu manu ekta hoi kena. Potani laga atma sop pelai di kena. Iso laga osode namruta ina ivy naga kobomon ase iso laga kotha kuakan preacher kan bra ekdam thun manu kan nimide heaven de jalap to nitel laga sinda de camel jae sosta se naga huni thage moi kan bra itu do wrong interpretation bcd BC preacher kan bra itu understand na guri. Kindo dunia de isor ba bless kura itu thun tolop thagakan. Isor jani gena thagakan. Book of life te nam likhakan BC ase. Sob laga thun tolop manukan. Taikan karni kuhan hoy. Holy Bible de isor laga kotha bra kuado. Itu thun manu ekta kuado. Puisa property ke thun noa kuha noi. Portani bra porta hoi kena. Tai laga mon de isor nimide jaga nai. Tai laga dimak de isor nimide jaga nai. Tai laga atma muri kena ase. Atma de morom naguri kena. Itu thun manu. Portani ke thun noa kuha ase. Dusra laga thun noi. Itu portani de thun noi thaka manu. Isor logote map mangi bole chance napai kena. Muri bole kuha ase. Apni portani hua. Apni iso logot against kura. Apni laga arrogant spirit. Itu kitya mohan pukina thagibo. Mohan laga potani do muri bole ase. Itu manukan heaven de jalap to. Itu needle sutula needle majode camel jae sosta ase use. Matlab to needle laga sinda de kitya bi camel to nazabo to. Apni salvation na pabo de ko ase to. Thun manu kan ke kuan hoy misunderstand no guru bi thun manu bi apni laga level de iso lobi tukya manu bi nijo laga level de iso lobo middle class kan bi nijo laga standard de iso lobo mokan laga potani thun thaga do aji phangai dibi namrota guru bi jo gali moi dukya wa moi koi kana aise e man dukya thagise holy bi aro other side story sa time de aro isor manu kan bra bishi modop kurabi thagisi do isor loa manu ekjon nimide kun isor jane itu ama baba do apni laga ama baba ase de isor loa youth ekta apni dukhya thagise kole manu bra ini sai kana corner de philai na narakhibo de dustbin bra bi litra moi laga life thagise kitya moi isor logote thik turise isor bra alak manu kan ge kotha kurise de Mon town de every nook in corner de thaga manukan call grise. Apni ke ki lagyo, apni ki modop lagyo.
si hutau di kurise. Moi theology purbo parado. Moi laga hajira bra purbole khotom hole para noy. Yede ama baba kan asde. Abni kan bra purai dia ase moi ke. Moi ekjon abni khala nam to sob ko na pare. Ole bi si asde. CDC de admission lobole. Ekdam form fill up krisit entrance to tilo ise olai se jabole thaga time tak tebi hat te pusa ikubi nai. Moi laga kokai 2,500 khai gana ethok te thagise. Tai bra koise moi 2,500 khai libi apni isor kam kurubo kole chalo phat na khai na bi puribi do montuk na kurubi moi pisari bo ekta line de to pakala do na 2,500 khai gana moi laga admission do 57,000 ase to only be 2,000 puri gana kokai mon tangor ho bra moi puri si de tuk te bi si lok paise only be iso morom aro ase de kokai moi tuida kinega tuk paise jana kan ongpoi manu bisi ase de itu majode moi laga uncle ako joy gai sati kon mongonang iman nok me ojai tumia halak yenang ngolak nok yenang bujing ne inlak ni yenang bujing ne para nok yang buye tau yo ngasang lai ba nyahu mi kem ba nyahu mi de changu haga ngo bujing ne agawe inok payanggi inok macha changcha wang peng nang chang ngoyanggi yo mong mai boy dau hibak tai lai gama mikpu ngai nanggi I do hango yenang si bude jokame ajing jingabu taidam tayane teman ha ha I the government service jongobu hado noi teman ngobu pa mano jam ka diwin ege yong teman sanga jongyanggi hibak jame ajai tumi sangwande mabu kadalane jamyanggi anyo theology ine wande mabu kadalane envelope ngainap tau talak si wande anpong me yising buka dalan envelope chonyang pay buwe 65,000. Praise the Lord. Moi laga admission do 57 na se. Moi laga hate a puisa do 65 ay se. Kali moi jawo admission lo bole. Isola kam do na. Youth kan moi abni kan ke do kile ko sigule moi pa moi photani na ko noi dei. Moi laga isor ke look pabi aiwi test kuri sawo. Apni e mon khuli ke na isor loi ke na potani la atma harai disugole na so manu apni logote asde pichide aro edu khane noi pumainok ki laga kam de holibi pumainok pra bisi modop kriside pumainok shooting de yong mongmainang hadolana kada damli kemdigi ayang bu adam ayan mangonang ayang bu pumainok shooting pumainok hangiling yangki teni to numan by speaker na meng bua ok puching na ajija apai saman bulan yamsi buja moi brabi bisi parakan pisari se mohan suggestion ekta dise na parao ise aro ekta dise na parao ise last option na katong new ju ma option ngai bugai first second yok ma option nai pai bugai ayang boy kawang sisoma option yanang kawang taidem teman na yesing tau jine nai ko na yamango tawa samai bu tau lakai by speaker samai mai bu ya apa ini sa tau yam ki ayang boy Yesu third option se office bearers dan nagangau chai ngo minna yi hadaw third option awi tungoi lakai ate yi be third option se ngoyang pumainok pengau tok bang pumainok mai laka jas approve meng yang atini hadaw pa revival me tau sunang heyang hadaw tau yichi pumainok ka taibu alik teni numan tangde yai buja tau mai nang ki champa ya mai tau mini atau hayang boy pumainok ka hangi tai hadaw alik teni hadaw pa revival na teman first time hanang bu na first time asudo manu si famous manu bisi asi tumajo dum iku noa moige idu ko bole dia isor na ay nangan iman tuk pa na idu gudi do lagai se itu laga fruit tu apni nakawani ki kuan isina olai sede kile kuisukule potani atma do pelai dibi potani atma kidia bilawo hambalo ina namruda ina kidia isor osode
kandi kena aibo apni ke spiritual fruits to olavo bisi thakio pare ke bisem pumenok pra sponsor kra scholarship dia full sponsor dia bisi ase dei kote ase church nasari bi dei nang tuk pa ta inde ek to ka libi pa to yat kurbi moi nisina thaka theology khan kimanjun theology puri kena ase apni khan motob kura na hai itu la kotha noi olibi ko jaga de mukhan karni struggle hoise itu jaga na pahuribo lage tawa tikon ba agau joy iman nok te win bua kawang ngia tau mikpi ongwan da do phongjong me nik halak yanang ni elak yanang tau hadau ke chong puja tani tau yut pa se nungoi nang ki hadau ma chong bu anaulan doctor na meng tam gu engineer na meng tam gu ayang hadau ma chong bu nalan khong kong de job hadu to saki baning ayang hadau nok same hadau phongjong ma mikpi phayang puja yo kawang hadau nok sa mo iman tau yup yang ki iman de au pio tau ye tani saki pha bu tikon ba otalak ching ni bu achi ating ne inangai bu kai tau ma bu anyo tau ma bu tai bua a chei chei lai ba ayang a chong i wan im ni nok man no wang beng atam cham ngo yang ki sang chang sang e tu man yong sang e aga ngo yang theology tang pem pai bua tau exodus chakan ma bu chakan de se tang pem pai bua hadau tang pem ma jisu Christ tang pem ma aga pai bu cha ni cha halak yenang wong yenang hang kai yi te yak me ngin khao nga ngo adong ngin khao nga pe to love ni sak yang gi ngin khao ni pa bu love ni to sak yang gi ayang adau love cha ni to cha ha yang gi adau ki anyu apanya teman de chamlak ko yenang mo ni kha ha jing nyui bu teman de phalak yenang bu jing ne imni mahango yenang ayang imni de blame na meng lakan taw yengi hang ne aso me achong ngonang ayang anyayong ngonang hadaw ni de noi lai yok puna meng kama taw hang ne apate mong meng lak taw hang ne anyu de mong meng lak me chu dai cha ong yang gi taw anying ning te elak se wang pu hasin lo bu wang pu alo nga sak yang hadaw yaw yang ki ayang hadaw yaw yang hadaw nga sak lak jing ne amba kanyoy mai phai nyai bu taw lak kai si yang lok kari saktiman kari me udo nam dula de taw tayang ki aku masud yang nam dula me hadaw wang pu alo nga sak in yang taw hadaw yaw yang admission ya yang ki halak yenang ngin khao ni love hadaw phak ya yang yang thing yang love solak te taw yong khai yang gi hadaw love so kama itu love khotom moi sigul pani do suki jawo aro pani do love ra observe na gurubo itu karni itu love ekta half loigena pani da hali gena itu pani moi khai gena thagise 2 days dui tu kala love itu bra 2 days chaise Hongben buri ekta kinawa seo gona rukise rukigena pikai libi manu bra bin naloi itu kokon ber tinda do apni bra khabio rakhi diseo love khotom hoise kokon ber tinda aro khaise itu khotom hoisile wangla manu ekta aigena papaya iman tangor pakija papaya moi khan gi de ase share kurina khabi gona papaya anisero itu papaya khaigena 1 week milai gena khaigena moi 1 week khotom hoise anyu apa tai jun tuk pa do moi thik pra dikhise aji moi lote papa nai olibi moi papa kitia bin na pahrubo papa bra oh pacha manu nisina nang la amatu ida do para nai de olibi abni kila icha se abni la rasta moi kitia bi block na grubo ko se moi laga option itu abni ke tiwo ko se ina awar acha ko na moi
theology purule Chennai de jawale time de papa ke apni na ko ase moi theology purule jawore gusi tai jun monjo ha nai Chennai de jaiga na muri se gole aro idu tet poti aniwan na parbo apni la tet poti do ocean de phelawo mas pra khawo apni la ama papa mujun ke ponam na divide gusi phat khai dagan na jani na moila thali de sugu pani tuida drop girise bi situk pai gana ishor he moi logo thagi se kolo hoise moi eko na lage ishor moi nimite lage koi gana moi Chennai de jaise jai gana theology puri khotom mai na aise pacha nang nyu tu mi hango yok ya boy nang amba kan nyu chung mi yong nang nyu nang i tu mi tai ta phayo ayang ai pak pi me tu mi chini yo phayo se ayang ki tini moi la papa to nai dunia de olibi ya te ase apa to apa moi lo te ase te apani bisi ke bisim te morom kura ase pumai no khan ke church te pisna banai dibi ko bi ko se itia moi church la pisna te khumai ase to yut khan isho logote apni thagi se gole na photani laga rasta prahe apni olai jai se gole na rasta to pabo de ma baba ke complain kuri na kiman jun ase itia apni logote apa tha time de na jani bode papa morom do aji apni logote ama tha time de apni na jani bode ama la morom do kitia muri kina ekjun jabo itu tin de jani bode mon pe khawo ishor nimite na apni ai jabi do ai jaiga na nijo ama baba karni प्रार्थना करूबो पापा लगा आवाज सुनी बोले moi bisi mon ase aji oli bi nai yede bra moi laga ministry काम करू बोले ताई बराई moi के पुंचाई से oli bi aji moi खत्म होले टाइम de टाइम ना पावो oli bi moi বিশ্বাস করি আছে ঈশ্বর লাগা কাম নিমিতে যাবি দে কিতিয়া বি ইদু না পারিব কইনা না ছাড়িবি কইছে একদিন তাই আথা মুরা বিমার হইছে civil hospital de admit করিছে nangtan pumai nok te revival speaker karne doctor pongdao longli mujun ke matise mujun do ready kurise aji nisna revival jawole tayar gurina sob things to picking kurise achanak papa bisi serious hoina bimar na hospital admit kurise bisi mon duk paise apa moi ki kurubo manu laga pumai nok tai temyang atam lai ma tawa cha talak tai nang gi hangge ha se wanda moi laga tet podi saul apni kokai ase moi laga tet podi namno kurul apni la tangor didi ase mon sudu nugurbi jabi jai gana ku jaga pungjibo iso laga nam uja gurubi iso la kotha share gurubi moi nimide prarthana gurubi de goina 100 hat dise idu do apni kuch jaga church te pungji idu pumainok ke dibi moi nimide pray kuribi gone 100 dise mo khaso kandise kandi na apala hatte thuri gna prarthana grina papa do hospital sari dise moi nangtan pumainok te revival speaker jaise jai gna do the ngoyang teman ngoi buya kawang te yop yang gi o kawang nang te tinglak pungia hadaw ngin khocha ayen saklak tin pha buja apa to khoi hadaw ngin khocha ta lai pha yu se yak ma chon yang kawang diup yang to nang tan pumai nok ta pha yang ki hat ngaya apa chung ne yup yang ki hat wok ya kawang hospital ta pe yang apa shin mang me to payong cha pe yang apni laga hearty nerve te takat nai muk khulibi ko abra tai muk khulisile grapes ekta khilai dise hoise itu bra apni takat ai bode koina khilai di gana moi revival khotom hoi gana hospital de moi khoraise itu sapana koina paise ishor to luk paise de moi logode aro tai bra moi ke tawai khilaise dia to phal hoise khorabo koina itu rati samde busti te loina chaise isi sobra moi laga life te kam kura moi dikhise apuni gan ke history ko an hoy story ko an hoy
Aro, ini ka hoy si kuisi laga second person noy. Moi logo te look pa isor moi apni kan ke dia se aji. Itu isor to lobby. Yut kan, ama baba kan. Pacha kan logo te thakibule olop time aside. Hi bak sok kan oi ngonang buyo. Yan ngau hang mo ye itau pe hasin kan yang apa tai buja. Tau me suot ngobo apalan anyulan. Numan ayen hangga tai lakai au chisingya. Hadau ki kama temana ya me yan ngolak jingne. Yong pu wong pong yang ayang temana yu ya yam yilak yang. Kawang song de le yi gai. Joa kali bi mo bisi gali ti se. Ama youth revival ase guna kunbi itu revival mo iman lo bole mon nai. Kun bra jono mo pajan phota aise. Chisui buano. Akui lana eching yanang kema api yanang kema akui lana langawin lak sinang buyo alik yang ailak. Nangalan cingne nangapi nyuja. Hado nangalan cingne nang kawang mabu ayen yang ya kema hangke ye nangalan okasang bungilak. Hangke ye nangalan mo iman taulak anyu palan. Yutlan revival la jas no man wili pa ngonang no. Hado ke wili tango kay. Tiyaw akin pa service ngonang saaw yato. Yutlan sa ate to minyaw. Hangne kawang ya. Yutlan sa ate mong lipto si buachi. New palan nanguo mangonang bude. Christian lan. Oh yan na anu mangonang ki. Mong lipe yigay. Call to repentance for everybody. Group tamyang nyek puyuchi. Shokonatan tamyang nyek puyuchi. Ayang boy kawang nang yaha yan man. Ayang yaha yan le. Mong lip yang etang di yigay si nanggi. Nangahi mong ya. Tau kay nang anu lengan bukaya. Teman anu kaya. Teman ya. Mak temengonang. Ayang atau ya mayilak ka. Olo butoy yachi. Nyaisam butoy yachi. Nang mong chang manpay. Teman mong chang yim yang kema. Hado anu mabu mong lip lak ka. Yok lak. Ayang atau nyaisam bu. Ayang tinyi. Saat ayang sa aga nang mong malip. Aga mong chang chay lay bu yok lak. Teman na. Rom lai may buwa. Puwan temu anu mapupu jasi nanggi. Hama atau anu teman pupu nemeng kema. Hang ne atau anu ki yang teman ota ngolak. Teman kawang yam yang yilak caba. Isor pisari na repent noy na ay boleh lagi ase. Kile papu ki kena mokan generation to generation. Tuk pai kena tagibo. Edo pap to cari dibi. Surrender gurubi. Wapas aibi ko ase. Ini kan nohadak abnila spiritual muriase. Yede boy kena. So paluan isina dikiase. Holibi apni laga spiritual de paralyzed hoy kena ase so manu. Apni laga spiritual de बीमार lagi kena ase. Apni laga spiritual de ekdam tuk pai kena takat na thakina yede boy kena ase apni khan. Bisi jon aji isor laga osor de aibi. Isor ke map mangibi. Itia bi time ase. Morning yede ai kena. Moi pulpit de buha logo de. 94 jon de moi healing tibo aji kuise. Kun grab paise na jane aji yete khara kura do more than 200 dikhise moi holibi isobra ko to 94 junde moi aji miracle kam kurule ase koise nyom bai yong ha se yong yop wande haro 94 ka ta yone te ni healing taw yang ngonang mantaw bulan anyo taya yalak chine paya taya saan hoy hado kawang ngau chayang saan hoy mong changlip to hamenaksi teman yenyi buya alakacha. Tau kaya hado yenyi buya haling yilak hado cha yalak jingne new life lowo ni minde all putter all hado teman mengopu anu put hado anu teka pai wil lak yang hado anu tek manpai nang mong chang me alayong lak. Eyang nang mong chang de ya tu yiling lak kawang achau ya ha nau tak kame me ki ngonang bu nang yo nai wande. Nang hang sin nang yak matoloy may busi. Hayang au hiya ite sakan. Hadaw kata de hayam sakan buhay ani. Tau ki ngonang bukawang yaha jawa. Au be against ngau ilak yan na taylak. Hayang hadaw kawang yaha yan na tay bunameng kama. Tema na yaha maliyang ngonang. Ifisya fong nyi aling cha mabunga tangoy lay kama. Hibak yan ang buyang tae ngoha ayang buhay. Hadaw short meto ipaning. Hake numan amyang ling buching ne. Anu kaya liengo hadawa physical tet cheng ibu yichibu
spiritual death. Apni gan bra ki galti kam kurise, ki biya kam kurise. Itu nimide apni la prapido atma komolia hoi gana ase tango hobole paranai. Kintu apni bra tate spiritual milk to khilabole paranai koya sido. Biya kam kura nisina. Atma nimide bi phal kam kurise kole tangor hobole thakado. Holi bi mokhala spiritual komolia hoi gana ase. Sutu hoi jai gana ase. Plantation bonakan bra jani thakibo. Kitia plantation banai kena gas ekta halibo. Hali kena tate rusi bra pandi rakhile itu gas to 10 years pi palibi to tangor na hobo. 20 years pi sabi to tangor na hobo. Kile tai ke tangor hobole chance dia nai. Ki bra rusi bra pandi kena rakhi ase. Itu nisina mokhala spiritual life. Iso laga kotha na khaile na. Kiman para nisina bi dikhawi na. Apni la atma komolia hoi gana ase. Kiman sapawa nisina bi pretend kurubina. Atma guru hua nai. Ina kaule spiritual tet te mukhana se. Nang prakiman ta biya kam kurise itu brai. Mukhala atma to morai di gana se koi seo. Dusra manu nai bote itu atma bachawale. Apni ekjon aro isolo ta apni aile iso brai bachao parbo. Dunia manu kon brabi apni ke modop tiwo na parbo. Mongchang paida ala jaling lak jine alang ja meng lak ongpong. Hatau meng bua nang life te yong tak laka ja. Hang jine yong well sit up ne meng will laka sosta laka kam noi. Itu pangai dia do tuk pawa ni kina mon bekawo. Holibi iku noi pelabi sop. Pelai kina nudun laka an mahalibi. Colossians chapter 2 verse 13. Hayang numan anume. Hayang numan may so kepume liye ngopu numan iye ipay jam se ayen ne mengtam iye teman anu say winyangi teman may me so ye kepu jutilan wang lemya so kepu ay man ya tenyingani teman paptia bukie ake kawang jingne chan bulan kawang jingne meng bulan so kepu wang lam ngonang ayang boy teman da atau so kepu ayanang ayang boy tenyi teman da baptism ngonang hado baptism ya yang no mana may meo baptism ya tau ya meo baptism ya tau ayang hado kaya naksi nang yan lakaja hang jingne no mana do kieling bunimeng kama Chris samen no man ya ma bapti bunimeng kama no mana Chris sabai yan ngonang gi se hado lai sakifanang gi hangke apnila spiritual life kini kase examine gurubi kiba problem ekta paise gole ras gurubi sor sore apni naha tak to moi apni ke map tibo de gone nahe bo isor do kile isor first noi apni moi jun first ai bo lage au yan mong lepe song de pai imanda anu endam lakse ngonang Revelation chapter 3 verse 1 to 3 sob na purwo nang tuisaw tawasing hake nang min may ayen ngonang hapoy nanga amang pusisina sabole to apni to jindawa ni sinase holi bina hosa lagake apni laga atma muri gana se to apni dead poti ase de ko se de physical de mogan hili gana thaga bra life asani gi phamna gure holi bi isobra ko apni la atma muri gana se ko se nanga amang hadaw amanga hangke ayan na meng oklaksi temana yong lu tai lak ngonang tau kai nang lau tau itu nimide apni uthibi ityadu uthibi bisi tiri na kumabi bisi atma de muri gana na thagibi hayang to ngobu hanghiyan amang me ngo taulan mong me tamdo hangching ne kawang siso me nang tuiso wang ngoi butawe ha ngoyangi teman ba 30 years 40 years jubilee no hayang kawang tuiling buhay hayang bu kawang ngau ibua yong mong tatak lang ngau yango nangaling but ngoyangi si bungia tokma pi pabina certificate bisipi lobina isobra abuni bra kura kampal ek tabi dikhanai gol khotom asudo 20 years church to come kurado
20 years in years kam kurado isor na jani na kura kam kana matlab no bo ko asdi moi iku loina na jawo iku bi loina ahanai khali jawo moi isolo de submit kurule ek tai ase idu moi laga soul moi laga atma hai loina moi jawo yede bisi tun manu kan bi asdi apni kan bra kama bi chari dibole ase sob itu bra tangor kotha ko ase yede isola kotha bra itu kan sob to chari dibi apni laga soul win kuri lobi re ko ase dei apni kan ge moi bisi force na gurubo olibi isola kotha bra force kuri ase নহলে তো লোক পাবলে আছে দেখিব বেশি বিমার হয় না দুখতে থাকা টাইম দে ঈশ্বররা কি মিরাকল কাম কৰিছে ঈশ্বররা কি নাম মদত কৰিছে ইদু ঈশ্বর মই তাই লোৱা পিছিতে মই জানিছে মই বেশি ঈশ্বর লাগা ঈশ্বর বা ট্রেন কৰা ঈশ্বর লাগা লিসন না বুজি কিনা বেশি তুক পাইছে বিজনেস বি কৰি চাইছে আজিয়ে মই টেস্টিমনি কব লাস্ট সার্ভিস দে ইতিয়া তো নাই ইতিয়া তো টাইম নাই মখনকে ইতিয়া নকব এনেকা থাকি না ঈশ্বর লোৱা পিছিতে লোক পা মানুখান সব পৰা মদত কৰি না আজি মই আপুনি খান লা ওচৰতে খাৰা কৰা তো আজি তো এক্সাম্পল কাৰণে মই খাৰা কৰিব কয় না কি তো ঈশ্বৰ পৰা তাই লোৱা পিছিতে ব্লেছ কৰিছে মই ইটোহে পিন্ধিছে দেই ট্ৰেছ বি ইটো ট্ৰেছ মই পৰা পিন্ধা তো মই পৰা কিনা নহয় কেতিয়া মই KBCM youth pastor হ'ব কয় না youth director কয় না আহিব কয় না অলপ কাম কৰি থাকিছে সৌসান বা একটা নাম বি নকো ঈশ্বৰ তাইক অলৰেডি ব্লেছ হয় না আছে সৌসান বা একটা পলাই না আছে একবাৰ আহিবি তো কোৱা ব্ৰা তিকনগান ব্ৰা মাতিল ভয় লাগে তো এনে বিনা আজি বি কি কব না কয় থাকি তো একবাৰ আহিবি তো আহিছিলে মই যেন একবাৰ দোকান যাব কৈছে কি কাৰণে কৈছে এনে আহিবি কৈছে ফলো কৰিছে মই তাই লা পিছিতে পাকলা ফলো কৰিছে দোকান পুংজিছে তেলৰ ওচৰ পুংজিছে নাপ কৰি তো কৈছে কি নাপ কৰিবি তো কৈছে চাই থাকিছিলে মই ওচৰতে আহি আছে তেলেটো নাপ কৰি না নাপ খতম হোৱাৰ পিছে ইটো মাজলা আপুনি কি কালে ল'ব কোট একটা চিলাবি কৈছো তো মই পিন্ধি আছে দেই এইটো ঈশ্বৰ লগা ড্ৰেছ আছে মই লগা নহয় আৰু এনেকুৱা হয় না কিমান যাইছে এইটো পিন্ধি নুঠিবি কিলে কৰিছে এইটো পিন্ধি নুঠিবি কেতিয়া খতম হ'ব এইটো তে টাইমে হুতি ল'বি কৈছে তো দোকান মালিকে না কেতিয়া খতম হ'ব মই কেতিয়া আহিব কৈছে নেক্সট উইক আহিবি আহি কিনে মোক উঠাই লৈছে আজি মোক খালা চৌচান বা খালা মাজতে আছে ঈশ্বৰ পৰা ব্লেছ কৰিব মই লগা কেমিষ্ট কেতিয়া বি মই নিবিলে নাকিনি কিলে মই নাপাৰি আৰু বেছি যোন নালাগাব কলিবি ভাল নাই লাগাব কলিবি ভাল নাই ইটো লাগাই চাবিতো তিয়া পটা আছে ঘৰতে মই ঈশ্বৰ লোৱা পিছিতে পা কোৱা আছে দেই পটা আছে হেঙাৰতে না হলিবি মই এনে লাগাই ইটো লাগাই না ওলাব নাংকে ইটো নামিলিও ইটো নাপিন্ধিবি গোৱা বি লোক পায় এইটো বি ভাল দেখিছো এইটো বি লোক পায় হলিবি কোন মানুহ পৰা দিছে ইটোকে থেংকছ দি না লাগাবলৈ ওলাইতো না মিলা মই একো হিচাপ নাই ড্ৰেছিংটো মই একো হিচাপ নাই লাগাই না থাকি আছে মই পৰা পিন্ধা কেমেষ্ট্ৰি সদায় আপুনি কোনে গুৰু খাৰা কৰিছে মই লাগা নাম দে লাগাবি দে কোনে মই লা মাইকি পৰা কিনি দিছে পচুং দিন না 1200 দিছে হৈছে ইয়াসানালি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো লাগাইছো দেই লভ তুই দুকা লভ খা লাগা ইয়াত কৰিলি না আজিকালি তো পটা আছে নাঙন ব্ৰা দিয়া ইয়াতে বেছি আছে দেই মই কে মত কৰা খান আপুনি খান ব্ৰা দিয়া কোৱা ব্লেছিং কাউন্টলেছ count your blessing name them one by one মই ব্ৰা কাউন্ট কৰিলে মিছিং হ'ব পাৰে ঈশ্বৰ ব্ৰা আপুনি খান লিষ্ট সব ৰাখি আছে তো আজি মই ৰিভাইভেল তা খাৰা কৰা দো তিকন বা একটা ব্ৰা মই কে টিম কৰি দিয়া আছে ইয়াসুম তাক না ইটো মই খাৰা কৰি আছে ঈশ্বৰ লগতে ৰিলেশ্যন বনাই না আত্মা পাচাই না থাকিছে গলে সব লাগা সুকুতে ঈশ্বৰে দেখিব হেট্ৰেটছ একটা বি না থাকিব কোন মানুহ হলেবি আহিবি না মৰম ব্ৰা আত্মা হাৰাই কেনা না থাকিবি ঈশ্বৰ ব্ৰা বেছি মৰম কৰি না মাতি আছে দে লাষ্ট ইটো লাষ্ট কাৰণে কৈ না মন খতম কৰিব তো খাই nang hangke ya heyang chai tau pa tai tau ya nge chuan tau nge mong lip tau Revelation chapter 3 verse 3 nang hangke chai krisaya hadau ke khak mong chong ngo to kinaga huni na amni isodo accept krise ito ni sinay khara kuribi
aro abani thik kitu isola kotabra likina hunise kante hunado ibali jawal na tibi use kuribi ko ase hado ya tau ha tau ya jingne ya mo ha tau phota hoise no gobi kitabi atma la phatuna khabi ki man khai na tangoro tau kaya tau kong kamu chundau ayang mong lip tau itiabi mong lip tau te kotomo ase kuno ba to montano ina kunyo bagan ta kan la titi ase noi dei moi laga titi ase holibi moi laga business noi iso laga business ase moi ke saina alchio na na thakibi ekjon laga preacher saina alchio na thakibi moi khando mo khala business te khara kura noi kingdom business ek din do ai bole ase mo khan sob luk paule ase norok te holibi heaven te holibi ekjon sita tikhi kanai mo khan separation hobole ase itu separate hoise gole aji ekilog te boy thaga kbcm pumainok katalan nanga awi panyoy mesulaksi tawa awi panyoy mesulak tumana toy tailang onong bu to kay taya akem pa service me tumana yu launching ne anyo kbcm new balancing ne moi man pha tam ha yo se youth ministry ka tim yang onang ado moi man ya lak ching ne taya moi lan pai gai o yo ta sai ayang taya bu akem pa service a moi man ya yi lak ching ne moi lan anyo pai gai yo sa do ngau chai ne tam nang to so tai be tui so bua chairman solak ayang boy tau so tai be yo pui pak chaya tamu nang gi reverend lan hang sin ngon nang gi no man ching ne yo plak ne kawang nying bu tui chang ngon nang gi tau kai reverend lan ching mai lam lengan no man na so ta tan kai reverend lan te yo plak ching ne tau ma ngo putaman moi lan cha me yong so manu ek par khara guru reverend kan ki man ase tai kan nimi de bisi prarthana guru bi de koina at malaga kotha ine ga aina se prarthana guru mo kan asal platinum jubilee ase idu reverend kan ek jun bi muri se koina idu khobor huni bole mon nai asal mo kan lo de idu jubilee de khushi pa bole reverend kan sob palbra life rakule tv koina sob manu isola ka number mo kan tai kan la life mangi gana aro tai kan laga health karni ikil ko de prarthana guru cham siyo bayo tumane kan boyen kawang nang yayang sipsi chine minyong pabuay ado may reverend apulan hangsin ngonang gi moy lan ching na yopuay ayan may ngopu reverend lan jiso nang atik payo ba jiso reverend apa saiba reverend apa ado may nupu ba kawang reverend apa tagyong ayang apu chingang ayang ano po ba ito mayapayo kaya boy Reverend Hensak ayang ano po ba tumandang tayo mo kaya boy Reverend Tinwang kauwang ng sipsi kaya iman ayan na Jonathan ba ayang ano ba ito ma wadang kawang ng sausalak chine niyong basuching yung mangubo tuman by Reverend H. Moba Jiso ng sipsi yak masyamatam ng kawang ng yayang sipsi kaya mayo mokpu Reverend Lan kong kubuching no nang tayo po kebisye member Lan mong ma Reverend Lan hangsin ngonanggi wibo sang siyaw na tatam Reverend napanayo tayo nang hallelujah pa chiso the Reverend Lan kong kumbute chilo buwang beng nokpo ba nang aya kayo ngaywang bu platinum jubilee sa ma hiyo chinso buyaban pa na tatam ayang boy nang moy man yakay ayang huyam hayam lan bay Krisa ang ching pumainok su ching me mong may sayo umlak na iman de wang tang kawang nang sipsi kaya wang peng anyay pautam yang tuman bay upa hipak atanja nang kunyaw ngawlaye ayang huayim lan bay nang moy man tay tamtayhan ng ngonit tambase jisumin me wang tang kawang nang tiyupoy tulan na sayo pa nang moy iyo amen hami buki yutlan awiyo yayilak anyu palan yiya boy yutlan na tankay kalap yung yang temana jaja ching ne yu pachamlak ado prayer fellowship ado cha ngolak to kai me to youth chi bulan ching mai lam ling yan ya tai ba lak kai sa ado cha ni tamnang tia service sa song chim lak kai no mano yi tam lak cha phai me ayang bui sa sa anyu balan bai phat tia tai lak ching ne no man de yu poto bung au cha ni tamnang
kau ngau ya senyale nhiều lời tam bu teman về speaker pada menyong panang teman nok sama new he balan nemu yu hayem lanjeng yu nok sa lanjeng hangi bu ada wang lam sing yang nhiều wang bugie jenda teman về jam ngok bu tani bu speaker ba mu teman pe shu bu ada ngau semai ba matam handam bu jing ne menyong panang nang ayen tu show do ilak pa kawang mu man si sa taidam show benang tawe tia anma teman chun dalak taidam chama e hogun taidam nga 2 August Sunday anpong chembu hibak 4 pm amai khambu hibak worship team cha suching welang nyanau ta sun pi prayer secretary KBCM youth ni achau lai yang yublak pajewai nokyam finance secretary KBCM lem hemnoklak study committee beli outreach mission jingne ngin sailak pastor KBCM kunyalak kawangau ya ipelak speaker tuidam kunga yuba sholak hado tia anbong ma chunmak tadam tagi ngonang tawkhema sa speaker ba ibukia chilalan sai jiban yuhe balan kong gembu kawang muhe manyalak chingne bege sa hado ngau jai damnang nyuijing panjing semalam fe hado namnolak chingne wangmane volunteers lan ngonang pumenok kaye tomando nam nobu suching semalam fe hado KBCM tuman chilalan jingne Christian lan jingne se tembu revival kemba tadam ngonang tawkhema moilan muhe manyalak chingne bege o se nan pheng bungau chai tam nangi sa tuman tuita me hemnoklak kunyak hem ebu 143 milan chamsa yunga ukawang alma budayan wangai menang mikadamun anulan mongwane tango syaamong leta syaamong leta syaamong leta nang jingne tambungau cha hado ma tiabu taidam ma ngobuge outreach mission jingne ngin chalak manang hado sing tamnang sa tuidam ma kunga yupayalak hado ma yuplak ngambuk ni hado ki itamnang tini bu taidam yong mai shodam bu jingne kawang de menyong pha yupa nyo tia to ngobu taidam jingne moilan hado ma muhiman ta olak jingne yen na ma shepe jim olak jingne moilan chamsa yupa
금내 의연신의 조락 중에 드니부 speaker pada 동단하게 뭐란 점자 유바 Tumanda kan dua yen kawang nang te yalak pa minyong fanang kini nangahang sina nang ngaulan ungatam dike te china minyong paboy adaw kaya ma bulan da moy man na mga tamsi awiyo yak yang mayina tatam moy lan moy man ya yang ayoy nok te yan na tamba tu so yung may so tambu china minyong pa yan na tayo man nang mapumoy man yuwa si sumin miyop nang kaulan ase upa nang mga iyo amen. Yudlan awiyo hang tapo kayo. Ama baba kane Coral TV. Jisuwa mong tapay yang aayang na Siya'y layat ang buayong ay Jisuwa mong tapay yang bitaw ayang bu Wang ay ayahadabay na Jisuwa mong tapay yang kibay Jisuwa mong tapay yang kibay Yang ching yang mong kiyang
Atang mishot pulan amai dalai kai yut lan oporde boina dagakan nijida ijebi.